Deveti po redu bosansko-hercegovački filmski festival koji se održao u Tribeca kinu u Njujorku od 3. do 5. maja 2012. godine je prikazao 16 kratkih igranih dokumentarnih filmova. Ovih 16 filmova je izabrano između više od 30 filmova primljenih iz Austrije, Australije, Bosne i Hercegovine, Kanade, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Holandije, Slovenije te Sjedinjenih Američkih Država. Cirkus Kolumbija film Dani Satanovića je osvojio nagradu žirija za najbolji igrani film i nagradu publike za najbolji film BiH Film Festivala. Film Mobitelom Nedžada Begovića je dobitnik nagrade žirija za najbolji dokumentarni film, a Short for Vanessa B. režisera Jonesa Vukorepa je dobitnik nagrade za najbolji kratki film. The Fuse or How I Burned Simon Bolivar je dobio specijalno priznanje od žirija. Nagrade na BiH Film Festivalu su izabrane od strane zvaničnog žirija koji su sačinjavali Refik Hodžić, Steve Nemsik i književnik Aleksandar Hemon. Nagrade publike su dodijeljene na kraju film festivala u salonu Tribeca kina u subotu 5. maja 2012. godine. Poslije ceremonije dodjeljivanja nagrada nastupio je bend Burek D, koji je svojom muzikom uspio da navede većinu prisutnih na ples. Svaki događaj, svaka priredba i svaki festival na kojem se može vidjeti šta ljudi iz Bosne i Hercegovine rade pa urade je pozitivan. Mi smo skloni dernečenju i nostalgiji. Kad se ljudi okupe pa onda sjećaju kako je nekad nešto bilo i onda piju i jedu. Što je lijepo naravno, s druge strane treba da bude nešto što je gdje se može vidjeti šta smo to uradili u proteklom periodu. Imali smo 16 jako dobrih, igranih, dokumentarnih i kratkih filmova koji su došli iz cijeloga svijeta. Dobili smo otprilike 30 filmova, izabrali smo 16 i jako smo dobre filmove izabrali. To je jako bio težak zadatak da mi to odaberemo, ali su filmovi došli iz cijeloga svijeta, kao što sam se spomenula, čak iz Australije smo imali filmove, iz Bosne, iz Kanade, Amerike i tako dalje. Znači, jako sam zadovoljna. Ja bih da pohvalim BiH Film Festival koji se dešava ovdje jer između ostalog prvo skupio je razne neke ljude koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu, ne samo one koji su Bosanci i Hercegovci i nekako odjednom priče se kreću u tom aspektu i vrlo mi je zanimljivo podijeliti i s Amerikancima njihova iskustva i njihovu percepciju naše države. I ono što me je oduševilo je to da ovaj festival daje priliku mladim autorima koji radi potpuno nezavisne filmove ili koji tek postaju, koji će tek da budu veliki profesionalci, daje im priliku da se prijave tu i da odjednom njihovi filmovi putuju svuda i da osvoje različite polje, različite publiku. Mogu da kažem da je meni vrlo drago da ste napravili ovdje, znači u Njujorku, nešto gdje se može da se pokaže malo i Bosne, znači neke kulture iz Bosne. Sama organizacija, to čini se, mislim, odlično, ne bi mogao baš da kažem da li je bolje nego prijašnje godine, sam prvu godinu, znači ovdje, i ne bi mogao čak ni da kažem da li je bolje nego neki drugi festivali, ali sa utiskom, znači nekim sada kako je bilo organizovano i to mislim da je apsolutno okej. Ja se totalno slažem sa Samirom, pošto ja sam prvi put ovdje u Njujorku isto i da gledam, ali to da je moj film, kao i Samirov, od 16 filmova primljen ovdje na festival. Od 30 među 16? Ja, mislim 16 su prikazali, to je velika čast i meni i da budem dio te kulture koja je u stvari iz Bosne da dolazi, da mi pokazujemo svijetu, da mi još uvijek imamo talenta, da mi još uvijek idemo dalje. Iako većina filmova mogu biti eksperimentalni, mogu biti dokumentarni, svi na kraju se nalazimo u istom mjestu i svi proslavljamo na isto vrijeme i ovo je stvarno prelijepo i meni je bilo i grad i svakom hvala vama što ste vi organizovali, meni isto pomagli kad ste trebali da mi pokažete malo po gradu i sve to, tako da je meni ovo bilo najbolje iskustvo što sam imao na festivalu.